Urwego rw'ubucamanza mu Rwanda rwikomye abaturage baherutse gukora ibikorwa by'urugomo aho bagaragaye basa n'abashaka gukubita umucamanza n'umwanditsi mu rukiko rw'ibanze rwa Kamembe ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Ibikorwa byabaye ku itariki ya 9 Nyakanga 2021 ahagana saa 7 z'amanywa mu rukiko rw'ibanze rwa Kamembe, ubwo aba bakozi babiri barwo basagarariwe n'abantu bitwaje ko batanyuzwe n'icyemezo cyafashwe n'urwo rukiko. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga hagaragaza abagore bagera kuri 30 bafata umucamanza mu mashati bagerageza rero kumukubita biturutse urubanza rwaciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kamembe kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ryo witwa Nsengimana Gaspard ukekwaho icyaha cy'ubwambuzi bushukana. Icyo gihe urukiko rwanzuye ko Nsengimana Gaspard arekurwa by'agateganyo kubera ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha byamusabiraga gufungwa by'agateganyo iminsi 30 bitari bihagije, kandi akaba yaraburanye yereka urukiko impamvu zikomeye cyane rukwiye kugenderaho rukamurekura by'agateganyo akazaburana mu mizi adafunze. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Mutabazi Harrison yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo dukesha amakuru ko ibyakozwe n'abaturage ari ibikorwa bigayitse kandi bibabaje cyane. Avuga ko ibi bikorwa bitashimishije urwego rw'ubucamanza mu Rwanda kubera ko nta wemerewe kugaragaza igikorwa cyose mu cyumba cy'urukiko cyangwa mwiburanisha ku mukozi w'urukiko kugira ngo amusagarire yitwaje ko icyemezo cyafashwe n'umucamanza kitamunyuze. Yagize ati kuba rero umuntu ku giti cye cyangwa itsinda ry'abantu runaka bakwifata bakajya gutera urukiko berekana ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza bagahitamo guhotera umukozi w'urukiko ntabwo ari byo, nta nubwo ari byiza, ntibyemewe haba mu mategeko n'imyitwarire yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yakomeje avuga ko ibyo bariya abantu bakoze byateye umwuka utari mwiza ku rukiko, bamwe mu bakozi bagira ihungabana n'abahohotewe barahungabana. Mutabazi yavuze ko nyuma y'imyaka 27 ari ubwa mbere yabonye abantu bikora bakajya ku rukiko gukubita umukozi warwo kuko batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko. Urukiko rw'ikirenga kandi rwatangaje ko inzego zibishinzwe zatangiye gukurikirana ikibazo ndetse rwizeza ko ababikoze bazakurikiranwa mu mategeko nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka turebere hamwe itangazo ry'urwego rw'ubucamanza ryasohoye kubera iki kibazo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2021 ahagana saa 6 z'amanywa ku rukiko rw'ibanze rwa Kamembe habaye ibikorwa byagaragayemo urugomo no gusagararira abakozi b'urwo rukiko barimo umucamanza n'umwanditsi. Byakozwe n'abantu bahaje bitwaje ko batanyuzwe n'icyemezo cyafashwe n'urwo rukiko. Urwego rw'ubucamanza rwababajwe n'ibyo bikorwa bigayitse ndetse bukaba bubinenga. Ruboneyeho kwibutsa buri wese by'umwihariko abagana inkiko ko amategeko agenga imiburanishirize y'imanza ateganya uburyo bwifashishwa n'umuburanyi mu kugaragaza ibyo atishimiye mu cyemezo cy'urukiko aho kwiyambaza izindi nzira zidateganywa n'amategeko. Urwego rw'ubucamanza ruributsa buri wese ko gushyira iterabwoba cyangwa igitutu icyo ari cyo cyose ku mucamanza kubera icyemezo yafashe bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko. Urwego rw'ubucamanza ruboneyeho kandi gushimira abafatanyabikorwa barwo batandukanye ubufatanye bakomeje kugirana n'inzego z'ubutabera mu kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Ati bikorewe i Kigali ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 2021. Mutabazi Harrison ni umuvugizi w'inkiko z'u Rwanda niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Tuve rero kuri isaga yabereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Uganda ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika cyugarijwe n'ubwandu bwinshi bwa COVID-19. Abaturage bamaze ibyumweru 3 muri gahunda ya guma mu rugo y'iminsi 42. Muri uku kwezi imibare y'abandura yagabanutseho 7%. Abamaze kubona urukingo bagera hafi kuri 1 miliyoni. Inkuru irambuye muragezwaho na Ignatius Bahizi. Hari ikizere ku bantu benshi ko ubwandu bw'iki cyorezo bushobora kuba bwagabanutse ku rwego rushimishije mu mpera z'uku kwezi kubera gahunda ya guma mu rugo y'iminsi 42 ubu imaze ibyumweru 3. Ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, imibare y'abandura buri munsi hamwe n'abarwayi mu mavuriro irimo kugenda igabanuka. Imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo nayo yagabanutse kuva kuri 40 ku munsi kugera kuri 20, kandi imibare y'abamaze kwandura kuva aho icyorezo cyatangiriye mu mwaka ushize irimo gukabakaba mu 90,000. Kuri abo ibihumbi bisaga 60 bamaze kuvurwa barakira ukurikije imibare ya Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Dr. Charles Orara ukuriye iby'ubuvuzi muri Minisiteri avuga ko nubwo imibare y'abandura ku munsi ikomeje kugabanuka nta gihamya ko itakongera kuzamuka.
But I must say that this is too early to call. You know that ati haracyari kare kugira ngo umuntu abe yavuga ko imibare y'abandura igiye gukomeza igabanuka nk'uko bimeze ubu. Tuzi ko ibi birimo guterwa n'amabwiriza ya guma mu rugo. Hari impungenge ko iyi mibare ishobora kongera kuzamuka cyane cyane guma mu rugo irangiye abantu bagasubira mu mirimo isanzwe, kuko abenshi ntabwo baje bubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Ariko nubwo tutakwemeza ko iyi mibare y'abandura igiye gukomeza kugabanuka mu buryo buhoraho, tubifitemo icyizere. Uganda kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika bihanganye n'ikibazo cy'ibura ry'inkingo, akaba ari kimwe mu mpamvu icyorezo kirimo gukwirakwira mu bantu nk'umuriro w'uruhira. Ku bantu miliyoni 20 leta ya Uganda yateganyije gukingira mu cyiciro cya mbere, abamaze kubona urukingo rwa COVID-19 basaga gato miliyoni 1, ukurikije amakuru atangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Mu nama y'ubuzima yasuzumaga uko isi ihagaraye mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 iherutse kubera hano Kampala, umukuru w'umuryango w'abibumbye wita ku magara y'abantu OMS Adhanom Tedros yibukije umugabane wa Afurika ko utagomba guhora utegereje ibiturutse hanze, cyane cyane ku bijyanye n'indwara z'ibyorezo. The pandemic has demonstrated that Africa can be solely on. Ati iki cyorezo cyatweretse yuko Afurika itagomba guhora itegereje inkingo ziva mu bindi bihugu zonyine, hagomba gushirwaho imigambi yo kuzikorera ku mugabane wa Afurika, kandi tutibanze ku nkingo za COVID zonyine, ahubwo n'iz'ubundi burwayi hamwe n'imiti. Inkingo zonyine ntabwo zizakemura ikibazo cya COVID-19. Tugomba no kwibanda ku mabwiriza y'iby'ubuzima nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, kwirinda kuba mu bantu benshi hamwe no gukaraba intoki. Twese tugomba kwiga isomo rikomeye kuri iki cyorezo, nuko tugakora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kwitegurira kwirinda no guhangana n'ibindi byorezo bizagaragara ejo hazaza. Umugabane wa Afurika wose umaze gukingira abantu bangana hafi 2% bonyine ukurikije OMS, mu gihe ibihugu bikize byo bimaze gukingira abaturage babyo benshi, akaba bitangiye no gusubira mu buzima busanzwe, mu gihe icyorezo gisa nk'aho ari kigitangira ku mugabane wa Afurika. Aho niho Perezida Museveni wa Uganda avugira ko ibihugu bikora inkingo bikazihererana ari igikorwa cy'ubugome, ariko akanavuga ko ari byiza kuko bituma abanyafurika batangira gutekereza. I wish to thank the leadership and scientists of Makerere University and the Uganda virus. Reka nshimira abahanga kuri kaminuza ya Makerere hamwe n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi, kuko barihuse bashyira hamwe ibikorwa n'ubumenyi byo gutangiza ikorwa ry'urukingo rwa COVID rukorewe hano mu gihugu. Nubwo atari byiza kugira ngo abakoze inkingo bazitwime kugeza ubwo bazarangiriza gukingira abantu babo, byaratubyukije. Ubu tugeze kure mu guteza imbere inganda zikora imiti itandukanye hamwe n'inkingo, kugira ngo tunakore ubucuruzi mu burwayi bwacu. Niba izi ndwara ari twe zibangamira, kubera iki tutazikoramo inyungu kandi dukiza abantu? Business out of them at the same time as we provide the cure. Akarere ka Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu ni kamwe mu burere bwa Uganda karimo guhangana n'iki cyorezo gakoresheje ibikoresho bike. Umuyobozi wako Ebo Bizimana avuga ko hatagize igihinduka mu bikoresho ngo amazi ashobora kurenga inkombe. Ndabona yuko hatabayeho ubundi buryo uburwayi buzakomeza buzamuka, bukatuma abantu benshi tuhasiga gatwe. Ubu rero mudufashe kugira ngo isi isigaremo abantu, tutaza kubona cya cyorezo cya plague cyishe 200,000 kuri 500,000 zari ziriho muri icyo gihe cyo mwaka wa 1300 kugeza 1400. Mu kwezi kumwe gushize Uganda imaze kunyura mu bihe bikomeye cyane. Abamaze guhitanwa n'iki cyorezo bamaze kurenga 2,000, abantu bamaze ukwezi gusaga muri guma mu rugo, ibikorwa bitunga ubuzima bwabo byinshi byarahagaraye, kandi abahanga bavuga ko iby'ubutunzi bw'igihugu bishobora kuzagera aharindimuka iki cyorezo kiramutse kitagabanutse, kugira ngo ibikorwa byubaka igihugu bisubire mu buryo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Wa gatanu w'iki cyumweru radio yanyu Ijwi ry'Amerika izizihiza yubile y'imyaka 25 itangiye ibiganiro n'amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Guhera uyu munsi ku wa mbere, ibiganiro byacu biribanda ku byagezweho n'ibyo Ijwi ry'Amerika iteganya kugeraho mu bihe biri imbere. Icyo twakwibutsa abatwumva, radio yanyu yatangiye mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1996 igerageza guhuza imiryango yari yatatanye kubera intambara n'amakimbirane mu Rwanda no mu Burundi.
ahanini porogaramu yibandaga ku bibazo by'impunzi z'abarundi n'abanyarwanda. Izo mpunzi twatabarizaga ubu inyinshi muri zo zaratahutse. Abenshi muri bo bagiye badushimira ko twabahuje n'ababo, ariko hari n'abatarahura n'ababo. Mu kiganiro cyo ku cyumweru Agasaro Kaburaga mwumva ko hari ababyeyi bagishakisha abana babo ndetse n'abana bashakisha ababyeyi. Ni umuco wa Kinyarwanda, umuryango niryo shingiro ry'igihugu, akaba umugani wa Kinyarwanda ngo indinde iba kabiri, hari ndinda mama na ndinda mwana wanjye. Ikindi twavuga ku kibazo cy'impunzi, nubwo hashize imyaka 25 ibibazo by'impunzi ntibyahagaze. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko impunzi z'abarundi ubu zibarirwa mu 300,000 birenga. Bamwe muri izo mpunzi ba mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Kongo, Uganda n'u Rwanda. Abenshi bari mu Rwanda bacumbikiwe mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Baganiriye n'umwe mu banyamakuru b'abarundi bakorera mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru. Ubu ni umwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Bucumire w'isi arashimira ijwi rya Amerika ryamuhaye akaryo ko kuhacisha impano yiwe yo kuririmba. Nkambi muzi y'Imahama turakunda ijwi rya Amerika kuko rishikana kure ibibazo n'igihumbi. Bagenzi be babana mu ikambi barashimira nabo ijwi rya Amerika ko ribaha akaryo ko kuramutsa abavukanyi babo basigaye mu Burundi.